Što se događa kada pijete čaj od lista perile mjesec dana? Čaj od lista perile prirodni je napitak koji donosi brojne zdravstvene prednosti, uključujući poboljšanje funkcije srca, pomoć u liječenju atopijskog dermatitisa, jačanje pamćenja i vida. S bogatim nutritivnim sastavom, čaj od perile dokazano je učinkovit i u tradicionalnoj i u modernoj medicini. Prednosti konzumacije čaja od perile u roku od mjesec dana. Prvo, poboljšanje funkcije srca. Listovi perile sadrže velike količine alfa-linolenske kiseline, masne kiseline koja ima pozitivan učinak na zdravlje srca. Ovaj spoj smanjuje trigliceride u krvi, inhibira sintezu endogenog kolesterola i pomaže u snižavanju lipida u krvi, čime se smanjuje rizik od srčanih bolesti. Ulje perile također spriječava stvaranje krvnih ugrušaka inhibicijom otpuštanja trombocita i serotonina. Drugo, jačanje pamćenja i vida. Alfa-linolenska kiselina iz ulja perile u tijelu se pretvara u dokozaheksensku kiselinu, DHA, ključnu komponentu živčanog sustava. Redovito konzumiranje čaja od perile potiče aktivnost mozga, poboljšava pamćenje i podržava zdravlje očiju. Treće, smanjenje upala i liječenje alergija i prehlade. Perila ima snažna protuupalna i antialergijska svojstva. Istraživanja su pokazala da čaj od perile može ublažiti simptome atopijskog dermatitisa, alergijskog rinitisa i kroničnog bronhitisa. Zbog svojstva širenja krvnih žila i poticanja znojenja, čaj od perile pomaže kod simptoma prehlade poput začepljenog nosa, grlobolje i zimice. Također ublažava bolove i nelagodu uzrokovane gastrointestinalnim infekcijama. Četvrta, prevencija anemije i povećanje energije. Zahvaljujući visokom udjelu željeza i vitamina C, čaj od perile potiče proizvodnju crvenih krvnih stanica, poboljšava cirkulaciju i smanjuje rizik od anemije. Osim toga, redovito pijenje čaja od perile pomaže u detoksikaciji tijela, povećava energiju i potiče probavu. Važne napomene za konzumaciju čaja od perile. Izbjegavajte pretjeranu konzumaciju. Iako ima brojne prednosti, pretjerano konzumiranje čaja od perile može izazvati nuspojave poput gubitka ravnoteže energije u tijelu. Preporučuje se piti 1 spojnica 2 šalice dnevno. Konzultirajte liječnika. Trudnice, dojilje i osobe s posebnim zdravstvenim stanjima trebale bi se konzultirati s liječnikom prije nego što počnu redovito konzumirati čaj od perile. Pravilno skladištenje. Svježi listovi perile mogu se čuvati u hladnjaku, dok sušeni listovi trebaju biti na suhom i hladnom mjestu, daleko od izravnog svjetla. Konzumirajte svježe pripremljeni čaj. Čaj od perile najbolje je piti unutar 24 sata nakon pripreme kako bi se sačuvale hranjive tvari i izbjegla kontaminacija bakterijama. Kako pripremiti čaj od perile? Sastojci. 200 g svježih listova perile, zajedno s grančicama. 2,5 l vode. Priprema. Operite listove perile i narežite ih na manje komade. U lonac ulijte 2,5 litre vode i dodajte listove perile. Zakuhajte vodu, zatim smanjite vatru i kuhajte još 2 spojnica 3 minute. Procijedite čaj, ostavite da se ohladi i poslužite. Dodatni savjet. Za bolji okus i dodatne zdravstvene prednosti možete dodati nekoliko kriški džumbira ili žlicu meda. Zaključak. Redovito pijenje čaja od perile tijekom mjesec dana može značajno poboljšati zdravlje, od funkcije srca i mozga do jačanja imuniteta i energije. Međutim, važno je pridržavati se preporučenih količina i kombinirati ga s uravnoteženom prehranom i zdravim načinom života. Ako tražite prirodan napitak za poboljšanje zdravlja, čaj od perile svakako vrijedi isprobati.